Nanga keresimi otomama ama gomba ego cha mwanyantirane. Nabo igonte bimba kwani kirage. Nabai ko nyarago icha lakini yesterday naira netego chingumbu. Iganga 50,000 elinde nyari ko family. Naendo ntebia monya ko ba umuko musabera. Ikiara konye gasia okora ali ngumbu. Igera nete yesterday elinda chikobole bintu bya yaichenka elinde abeka bagusiyamo le safari imukire tumusabire 2SP gosomo gusina to alekine yona mayo sina mabe igo moko musabira kabisa asante igo kananga 50 nkoande umuskoyo amona inche ndoro ngolia 30,000 Ayana kubuna wajire naende. So abantu anabaya sana. Abaskaba nende generally abantu wako North Mugirango. Ni watu ambao ni watu wazuri sana. Abantu bonse bakuru Nyamira n'abantu bwato Murembe. Egintu gya tusinyiri no burayi buro. Uburayi bwa Nyamira. Alaisa watu ni watu wazuri sana. Ekero na bwato obokong no mate bintu mwango ngorali. Muskol bono na te bero ngoli aye ba minyogeti. Mugavana nere kuru ensemo oyo ta bwate mangano yera nere ga ngole tutu. So wao watu walisimama na nyinyi na mimi. Actually to almost a man and I'm so grateful. Kile ngakingo da nambia mono. Asingi nje support wali mutaite telina mwa bachaite omwate ete na tigatora akora turasukumoyo so na babara akora ngeli mosquero. But I just wanted to say they are very good people na tutajaribu kwa kadili ya uwezo wetu elinde tunyara kolega asielia nechire chiritu arwete number 1 pale amachikoleta mangana onye ndiria yaro setigwe aleta mangana taibo onye ndiria yaro sigwa kanga nelingo anda yange chikoro ziguchumata because those are the intentions we had to make sure ne pale gorutombe mate eweta mpaka rogoro kera twalire chira kirengaki elinda kerego ikaga alia se alio umurara etiri mboga enda mpaka skuru mate kera no na abantu bakuru se ministry they complain bwana principal that hiyo barabara sio mzuri na ni ukweli hiyo barabara sio mzuri kwa hivyo tutahakikisha bado tubate miaka mesenene nende toga toko sukuma tuwabeke bare yose budget chikaruziwe ngakikete lakini tutaendelea kusukuma tuhakikishe barabara inatengezwa. Ekere deputy president ya ichaga Moisondo West Mugirango mwegwete yako nyekwana mwegwete. Kwa hivyo tunaendelea kuisukuma. Tuisekobeke pale igikwe nseme pi elinda abantu betu banyolenjera bakore binte bingi. Na ine ira tualire na tutaendelea kuhakikisha ya kwamba tunaitekeleza. Ne pale ndego yeta ko ruchabera maate aenda mpaka Ruru. Last week actually last week 7 days maambi mtuwale ngeno mwaziri wa education amone management university ya Kisii amone commission of university education mbaje terogorali on Monday last week I think abande mbabaro jororo elinde to make sure university elitu abekere turogorali president ya tebete ya golek abekere elinde kubwatira ne ya mata onyore nense yiti amujiro gorek koram aita ko bamaya kwa hivyo hiyo ndio tunaomba tiga tobe komolembe tiga tusikane tobe kama sikani ya manene asichinkwana chito na sebikorbetu yoliyo kana itora arorekane ko babanda basafi umwana uri mwate boli ni mata bana mwako yabwate bali batano oyo mubono chire konya balesta
mwana naro guru kwa Stella taibo nero mwate boro mwana kabisa Stella naro guru kwa Evelyn naro guru kwa Emily naro guru kwa Alex naro guru Caleb so wano ro mwate abajo kwa mulia sinoro so bono yongo motigera sese achamolete buone mambi ntara ende sabato elinde tukwane ne principal erali osenkwane na abande tore osento konyo mwana we so once Monday tutamtafutia mali atafanya kazi aitaka mama omoske my brother omoske Isaac anu mano minto omoske omuyasana tiamo enarali bagarwa magombo tutiga twinguse kuruororo elinde tubwatia machikali aro hiyo peke yake ndio tutasaidia ne skuru ile kwenda kolete change elinda abana baitu banyo rogo soma no go socialize na abana bali barororo entunyo ole faida asogokora ibiasara. It's a bit unfortunate that obra iboito na ubwagera mangana ali agamachikobo kiagera tuabere tugolchire pale ngoro isiwere e pale liwansera ali aso muskoli ogoro kwa murara wochimahati tuabere togote umwaka omwenga nasira watu watebetene pale ngoro tole koroisto watu lichelewa. Watu walichelewa, gavana alichelewa kwa sababu hiyo ni barabara alikuwa atengeze. Umwana goro nka kwenye nero ole minister ya roads. Bono the cost is so high. Asinge incho totanya gokora ebintu birito gwento gokora tubwatu kubwa. So umwaka Johnson Rand tunasema Paul kiara ikini ogi ansitali nonya lengo amangao ayande na lengaro. Tunataka tuombe tuwe na utulivu. Tutiga twinguse kuruororo elinde tubwatia machikali aro. Hiyo peke yake ndio tutasaidia. Ne skuru ile kwenda kolete change. Elinda abana baitu banyo rogo soma no go socialize na abana bali barororo entunyo ole faida asogokora ibiasara. It's a bit unfortunate that obra iboito na ubwagera mangana ali agamachikobo kiagera tuabere tugolchire pale ngoro isiwere e pale liwansera ali aso